Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tatimmus shalihat alladzi khalaqal mauta wal hayat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadaili wal karamat. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa basyiris shabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Desa Langkura, Bapak Imam Desa Wotomatekne, para imam-imam dusun, para kepala dusun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang saya hormati, teristimewa kepada keluarga besar almarhumah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena dengan izin dan perkenaannya lah sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul, bertemu pandang. Sekalipun pertemuan kita ini dalam suasana berkabung, yaitu hadir di halaman rumah duka untuk sama-sama mengikuti acara takziah sehubungan Riniakna Tuni Pagala Berita almarhumah Hajjah Saliori SPD binti Haji Nabi Amotera Ero Kalomponan Allah Ta'ala Pidubangi Allah Loa. Almarhumah adalah sosok yang sangat disayangi oleh suaminya. Ane almarhumah Haji Saliori tahu sana dulu ni sayanna ribul nenna sana ni sayanna riruwayanakna sana ni sayanna ritutuana ribija pemanakanna riparanna guru, bahkan hande tolan yang mengenal almarhumah mingkan rinni ninjo kereng Allah Ta'ala papajini kangi kakuasanna angkana yang mana ante kamalantan na pangahinta mangri Hajjah Saliori mingkania mi kereng Allah Ta'ala lantangan na mi pangahinna pada kamana ninjo almarhumah nania munikio Allah Ta'ala motere amaliang dia salahna andrioloinga sengki soandai naikat terupa tau walangatur kia jalaka tena panarapi di basau Haji Saliori yai itu anganaya kanikanaya jala lebat na atur ki kareng Allah Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya lanjut pala popor gargatengan sing karena
kesehatan saya juga kurang prima. Batua asar pengajian di Pencong, itu 10 aku bilang di Pencong, tolongi ngerapi ki pangapusan tak dinganai nia oto pelurang sumit pelurang aspal tak bisa 10 paling ridale kanga odrik bagi suluk bana ya minjo amogo papiram pulo yo to bukuan ku mogo tu tentang asin tak kulit to dimbang tayang ni minau mangin boya pakak kasari malakaji tina nanggapa lagu jene ponto tina ku sering nanggapa ji karena yang asin bau banga tapung asin ya dan patah ya apalan tak ada lagi. Alhamdulillah tina sitin ruang jore Allah pole sepangaganga tetes tangan 5 na selesai di sebuah tina sitin ruang ya nampak palap pas jore lebang itu sampai subuh itari na kubatungannya terlambat sampai subuh ya tinggi melu aku batungan itu lo tina ketinro batinro tak balik setonangku sampai boleh ke ulungkunya setuana sanggena bangit tina kutinro dari bangia saganga pak desa di Langkura di Aprena Telunara. Hadirin yang saya hormati dan di kemana minjo ane bangia laku batasi jika lain ku bicara insya Allah lah bicara aja sanggena singara kuna malam-malam kisangena singara buat loa insya Allah sanggena singara bicara ya. Hadirin yang saya hormati mulai-mulai neku pau karena situjen-tujen ane bangia eruk jameng pecerita mingkana ko salam tumatuanginya tinia mi buru nepore penatan remona menteng. Hadirin yang saya hormati Rika Mateana Haji Saliori anjon ikananya mate ia minjo hal paling nakamalakam tutalasaka tena mau paling nikamalakam ikat tutalasaka namatea kira-kira pun nakukungin ne bangia yuk naik barani mate kira-kira kurang untuk panai 5 ya lebak ceramah di Bangkala kupau ini kananya konannya bangi tina niat tu barani mate sigalinda ni anak muda panai 5 Ustaz nak ke barani mate langsung bukan amin amin bubar kita takziah gegeri apa nih gegeri nyetu nih secara oto terek sekarang nenek cini yuk panai ke 5 anjari aminku jadi pun aku tak neng kini bangin air pemate tapi panai ke 5 iya hadirin tu ni pakala berkongansi nak hadir butina rupa tawa malak kiri matea rupa tawa lili baturi matea bahkan rupa tawa tak kalupa rimatea ya kicini minenai puna petani para petani si cini nan marahin di kotanan lalu badinjo buah kang tanjama barak ketahuan yang mendatangkan lepas buakan tinia imatea ni cerita ya padanggang si cini para padanggang
Tinatok maray ni pakudanangan, tina pananaw balin na minyak kalugua, na mise balin na bayawa. Ya, andre maray. Pun napagawe si kinit para pagawe, tinatok maray ni carita, siapa ya pinyo na suluk gaji 14 ka. Pun na supir baturi kalonarang, si buntulo, supir baturi munte, andre tok maray na carita, karena kekeseta baturi munte na Indonesia tonjinjo. Sabab mana di Papua andre mau kekesek kami na. Mau betul. Tena niat tahu cerita na persoalan mati na cerita, ndak ada. Terbakannya tu lalur dan kambalat tanah kita sehingga saya kena kere. Nyala kuku tanangan ki. Yo apa ku tadi? Yo si Korea ki mati kere. Tena lebakannya cerita mati ya. Nah sahabat memang rupa tahu tak kalu pari mati ya. Situru kanan Allah Ta'ala kul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum pawani ummat Muhammad situjen-tujen na kau tutalla sakalili ko batur matia nampa bipari-pari si ulu tetir mari dokter apa ya nililia Matia, ya, malah kori Matia nako kering Allah Ta'ala. Tak lupa kori Matia. Muhammad tawangi umat nu situ jen na Matia tinalebak kata kalupa rikau ngasih. Matia senantiasa mengintip manusia yang hidup. Kapan nalak busuk mutalasat dari tumpuknya di Noah. Nasi turu batu naak jalakate nama bandiana. Ya. Ruwatunna mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratil Muntaha. Sempat ki Nabi taseng kari aras. Acini ki Nabi tasek dari pokok kayu lompori aras. Aku tak nangi Nabi ta. Apakahnya inja lompongan pokok kayu na anne pokok kayu niya katimuri aras. Makana Jibril Muhammad si kama pokok kayu na patimbo Allah Ta'ala tina melompongan anne pokok kayu niya kari aras. Muhammad kakamba junub palari jarang rilalan na pokok kayu 7 bilangan na tahu mana bagi ruan na pokok kayu lalan na tanu tena penulak nusosoki lompoto aja ki ya lompoto aja ki apa jo pokok kayu na paenteng Allah Ta'ala jore ramna siloi bilang na rupa tawar tompok na linoa pakaramula Nabi Adam sagen na tahu paling kalabusan na nila sukang na kiamat siloi tasetre raun ikatene masinnya pata jore yang ngasen raun ta jore anjori raun ta tulis iki identitas ta ada identitas pakaramula aren ta paling rate hajjah saliuri ya haji nabi ya pasalah budi masih ni are tajore rawangan na are nga tanggala ya jam Allah bulan tahun kikala sukana ya kijore irpunannya turagu-ragu di tanggal kalau sukana nak itu lagi jauh tepat nah sebab ni adri kelara anu masa kalah ini cuma hajia ya calon haji di kelara pada makna nanakna ndak
anakna gagal ti lampa nasabad liwa mi muruna amakna jari tampa pri KTP na to ay anak ka nama ka kalala kanak kan parului amni saula to di bembeng mami na rio to kukuda nang ngurusin na kirungkan nang iyan anak ta gitu dari lampa na tatandre no konek itu kalau keren dicapil ang ngurus KTP batu kalau nakuta nang agareng tahun siapa kilat subuh kukungi atur memangin na andre kusay atur nang kerina capil nekena sada tanggal kalau suka lo itaw kabuner kita pat naki tatulis sigi jama-jamanta tatulis sigi kampung di Kalasugia haja saliori lasukiri mangipo tahun sikam menjah nya kidore tema ilang mantang puna letek-letek ini to midor tatulis jori gero mantan palete majore la palete majore apa jama-jamana tatulis sigi jama-jamana jore. Hadirin yang saya hormati, rawadudu ripajalan jorau ngata tulisi tanggal jam detik siapa Allah apa bulan siapa tahun siapa nanti kematian. Hadirin tema itu ngilamate anne kematian atina ni tahu sering-sering lalu jadi ngaji nabi murah pulangnya naik tangri balan apa mau mati dia tertulis sekian dari rauna karena haji saliori lama tei ribatai yang itu nanakana kering Allah Ta'ala wa mata dari bi ayyi ardin tamut tena koni sere tahu langis segi temai ko kampul lamate ya, anu lebalita kadiran di karing Allah Ta'ala aja saliori rati mati lonik kejadian pada zaman Nabi Daud alaihissalam sek dari karen lompo amarenta arena ni kana Iram ane Iram kasagi kareng Allah Ta'ala mantuan juluki areng Irama satil imad Iram tau anganua ngapagkaliang sagang kakuasaan lak bitera sa nabuntin polo nga kasa kareng Allah Ta'ala mantua sari ititel zatil imad tunganua nga kagasingan pagkalumanyangang kakuasaan lak bitirasa na labing tempolo nga ni mangeri Nabi Daud Iram na parenta kareng Allah Ta'ala mangeri kau ang tama kori agama ng Allah Ta'ala apa nakana karek nek kareng Allah Ta'ala naganti kalian na kareng Allah Ta'ala kaman nagaring at tangali bagi garing man dange tangali bagi dange punani keren Nabi Daud coba-coba saya kini uji apala seko sili sere cangureng sili sere kero di kareno na kucini ki nene pala makau punani kareno nakana Nabi Daud anjo kareng Allah Ta'ala halus gibitin sare anda na pala terdelegatan na sareta no kaya menja apala mo kurnek apala no pala erkote dong aku sare ko nene naganti kalian na ia kering Allah Ta'ala karena Nabi Daud pun minawa ngari agamanu nagunyong bamangiri kareno apala nagajiang kering Allah Ta'ala pun nosombai nasare ko surga jannah no ketika menuju surga
ilalan risuruga tajrimin tahtihal anhar ritunggal-tunggal balak na bone surugaya. Ada beberapa sungai yang mengalir rawangan lantai rangwana da paraka ni cini kinau gak pemandangan na nia binang aja ni inung binang aja ni mineral tangale bapuca erkinginung langsung ji mana tadi palu irawangan da para garibala gari suruga nia binang manisan tangale bapari nia binang susu nia binang balut tani tangale pakaci apa eruk minum langsung mangeri kerongkongan nako pun nang kami jalan nasari nga kering Allah Ta'ala no isentonya pare apa enten irama satil imat istana bala irama satil imat umurna 7 bilangan 50 tahun apa rigi bala sisa butuh karena pakai tia iburu kepala tukang sisamu anda ini segini rekeng buruna sisa butuh karena pakai jama talung bilangan 50 tahun nampalin babalana anjo balana pareka na pasingkamana si batulino apa garamura riolo sanggena kiamat karena Allah Ta'ala pawi kurangan lam yukhlaku misluha fil bilad balak na pare ka iram tena pani angkul pasing kamai sejak riolo sanggena kiamat sayang sekali jo balak na iram rotu no mate iram na lukibut balak na tasilama sialo ia panatumbus naon rebukta palin rawaya puna kiame kinino soalnya natin nak luki buta kira-kira dari objek wisata pasti magi jore asa bui kamarana hadirin riwatun nalek bak membalakna apa ruru ni lette batu di balat tuana mangi di balat deruna apa napak na dongkoki jarang paling dipilih na dongkoki na suruh ngasih raya na maintain riaganga memberi selamat, memberikan lambaian tangan kurangi waktuku anak pak sekolah SD lebatnya Soekarno Baturi Jakarta mangir bantai yang ngasih pas sekolah ya kalau ngasih kibar sih pagar mulai mangkau sarah sanggih bantai sabun-sabun tawa kam jumlah minyak dibelai-belai 10 meter tanah rapi napa pintu gorbana bela-bela tama sabah halaman na istana itu bela-bela tama istanana 10 meter tanah rapi na pintu gorbana niat tutua-tua biasa pakilian na antara hai irama sati limat turun weh anda pinilasukan taulat teraya makana atak galasak mana kuti pasak ni kalewang kering aku tama ko coba kaya kandang mingka tua naik ke pangkirim bangking apa nakana tutua ya turun apa nakana irama sati limat desako yurmi sigarata lampa nakana inai ko tuka kau nakana matututoy at tiya nagketinia ataw inagke sidre maleka nasuro karing alatala may ikaw maleka nay nakonagke minne maleka ang pakukang isidre anak inagke minne pajanda isidre bayne nagke minne paduda isidre burutne inak kami jom ang beso kinyawana sa dia tahu nasi salat nyawana batang kalina ina ko gitte kare takuse kay gerbu poroma koreton de raya biasa
tengah janek kemana ditutu ayat dalam murai naung kor jalan no langurai kehiran tuh kabalak nus kabilang nupajapai pacaran ni balak nung bani-bani ni mingka kering alatala na suro kan na naon berbiring kalur kanan lenyawan naung ko lagyan lenyawan ko siguro yan nene karo-karo ko 5 mami mani ang murat ang kipaw ang arulungan kidikatan ka dyan ako pare bala kupala girigit palalulalo lontar beri malak kugodok talumilan 50 tahun kupare erotong ang kasiyaki mana si tahu ya we teko ko si tahu we karo-karo talumami mani kibanta mato nga bale lalang piri balak ku gele nyawa ku kakode pun nakarelo pun nakane mari biringkalo ro mate mika parentana la tala kenna kunale anggur dan kipaw ang rolongan ang ako ba bisiapa ni surat ku mangerikaw lo mi surat ku mangerikaw no ko tinare niya batu marinekke no ko ba batu kira-kira tan musina jinu baca apa surat ta le bak koryolo le ngaseng ukno upamalia minyak rambut nampan sesuatu gemarak ni sini kamakaman na apagaramulan ni bom uno niya mo kebut si papa surat kuntu jadi kata tahunnya kamu kebo uta surat itu mereka mau dia Allah mataan no curama macini punariolo mana lampu balik-balik jalelengnya sok beruka mulu di sini jimacaya punawangi anenne lampu listrik mi boleh dipakai ni jempan prima taya ke nampak sini maca noko malkalma surat kuntu riolo pilisi no sampu mamo kam matungambong kan rejawa pawa anenne pilisi no kamamami ko pilang ile baka ni jala surat kuntu riolo punalari kok bolo te patok gasino kamagaman tepejo-pejo pokok dekat surat kuntu jori ginon demiring kalur karena sesuai apa natulis kareng alatara jori kimate hadirin yang saya hormati makarua sebagai contoh yang antu Nabi Sulaiman alaihissalam Sulaiman niat sahabat na paling kental tutang alekba lepas di paminawangan na mangir Nabi Sulaiman kamam itu lalu umurukna mau terkisambayan nakana mo Nabi Sulaiman saudara niat laku kutak nangangkot nah kenapa Rasulullah punatin roko gasintomo kombau nakotina Rasulullah sampetin roa tina kumbangu sampambangwa tina kutin ro nako Nabi Sulaiman maksudku kamane punatin ro ikalenu apakah tena niat dikalenu ambau nakotina to kusengijo ya perlu kisah turioloa lambat di tingkat intelijensinya punane ni kutak nangangit di bodogi pinampanise anak-anak nenea kalau sanak SD nesemi punane ko punatin ko kasing joni membawa di batang kalian leseng turioloa tena andre nal kulit bambau Rasulullah punatin ro nako Nabi Sulaiman maksudku amanda punatin roko apakah tiner batang kalian membau nako tina kuseng punatin roko sinempe parisa kalian no tinro mi tangabangi umurian
No ragi pagpasana na di Suleman na pares sa medikalen na pagaramula raw cepat bangke na naik na pirusu. Narapi kita tengah-tengah na kalen na tersambay limana. Ini to jam bau. Bari masa lapor ni Nabi Sulaiman Rasulullah nyeto je membangun. Nakana Nabi Sulaiman karena umur nuku ini punarapi membangun anjo tulus ambaunga paralu mini pak boyan rukmu anak-anak nenek pun ini bawa ini seng turun andre narapi ni boleh setahun alolo dan ibu tak nanggap pemagurukmu tina pakupahan ni Rasulullah rukmu apa karena kisi tahun ni pawami pun na buruk ne rukmun na bayi ne apakah niat mau bayi ne murah singai nako niat mu Rasulullah siguran tahu mau singai nako ngilak di misagan 7 tahun asingai inai anak nako ne rahasia Rasulullah lek bakasi janji nyoba ini ya rahasia kita berdua kita simpan di dalam peti baru petinya kita kunci kuat-kuat dan kuncinya kita lemparkan di lautan yang luas tidak seorang pun manusia selain kita berdua yang tahu dan Allah sebagai saksi si janji Rasulullah karena rahasia aku nak kuliah di bau-bau mana kita tak bawang ki aku rata bau nokoman lah kaling kari janji sebab si janji apa ni cokoi kowe udah tadi nono bawang ada tomu tunu bayi ni segini mati nana ngeseng balik-balik kami jo si janji kuleji ingkar pau ni kena aja kuno serasu kena aja sampai kena jojo nak anak na dengan ukur singan spontana di Sulaiman mangir tutuanan ni buruknya kama-kama ni nata diri ni liwa umurutna yang membayani nurus singa segang 7 tahun ni isi ngerigit eleman pasuroi yang ngasing ongkosok na Nabi Sulaiman nak ngasing pantanggung ni lepak na kita terima. Terima kasih ya Rasulullah kalian Nabi Sulaiman masurah diterima ni lepak bunting ni talumbangi lepak na bunting nakana matuana matong ko rin Nabi Sulaiman pala terima kasih pasala iya tong pabik bikin ne hubungan mo nagaisengang mangimi si kalabini ngirantomi kamutok matuwang kebetulan Nabi Sulaiman rati mirikadera kakarengan na atas kursi singgah sana na peraturan nga pun rati ni Nabi Sulaiman at silon rikadera kakarengan na bayinin na lagi takulit repise 2 meter pantarangan na kaderaya juro ninyo batas na bayinin na apalagi pun na tumarain Mika sahabat na bunting beru langsung na jemput salamat dia Nabi Sulaiman menghitungi bunga-bunganya apalagi pun na bunting beru nangana bunga-bunganya bainin na jin sumpada inna sahabat na nakutanan kulang ngirka para kiburuk nenon tama kiribone yan ako ba nena tama to jadi aming kambing rumeman ji kitarimay para lugisay buruk ne paling sari kari tumpuk na linoa at kalabini yamin to Nabi Sulaiman bainin na talong bilangan aku inaladeni bainena Nabi Sulaiman si bilangan sepatang tina para dia tahu di Pak Jarir la talsik sari kaman ya irpunanya rakyat na terlambat bunting di bana karo-karoi tanu kasih anak jelas so cerita-cerita Nabi Sulaiman sekan sahabat na bunting berua tirinia motu dek Assalamualaikum meeting Nabi Sulaiman Waalaikumsalam
biasa ya Nabi Sulaiman tetap kecil dan kederhana. Amin tegi Nabi Sulaiman mangir pintu na jemput. Saya beritahu tua-tua. Lakam matu kalalasang. Na jemput na panareng-reng. Nakana ubuntin berua dalam ngatina. Salo kumusyakan Nabi Sulaiman. Nampanan yang tahu na jemput pintua. Najarin na Nabi Sulaiman rakyat na kurang ajar. Naren di kaderan na siya kecil. Yang pokok-pokok nggak boleh Nabi Sulaiman. Baik nena lagi tak boleh tamat. Nena tuanan langsung. Nagere-gere boleh jangkuk na Nabi Sulaiman. Nasalanggana. Nakana buntin beru nampanan ya tuanan Nabi Sulaiman kurang ajar. Apakah kami panjuguru na? Sangiru naribak na jagur. Nampanan ya tuanan kurang ajar. Nabi Sulaiman mantuk boleh ngajari kurang ajar nanti kerak kok. Ya, nakoretin na cobatin na ngalir Nabi Sulaiman putin pakarang kangkang hingga ngali kini sing napakanggan yung baca guru na sampai dulu jisi kakakali Nabi Sulaiman alampan ni antar gitu le sulu motor ke Nabi Sulaiman mempong nakana mau buntin beru Rasulullah cobatin aku ngalir jite kutin pakarang ini sumpah deh. Oi saudara, injo sumpah dan tuan aku ini tahu malaikat baji na tangkutin bakaran di ibaji na sa malaikat naik ya minjo sempasing kamu jawaban malaikat ampakukan yang sidria anak malaikat ampajanda sidria bayi malaikat ampaduda sidria buruk ang pasusah lagi pagkali bini ang ayamin niyo sumpah deh. Apa naboya? Andre banyak naboya pasangalin na nyawala nanle. Kesmi batu, mole batu. Sampai niat bijang kula nanle, niat tuningay kula nanle, niat turit pesek kula nanle, mesti nabawa ngarolo. Ya. Jadi sini pengen tulah mate, niat. Nah ikut tadi Andre nak kelini pam Rasulullah ke pawang kasumpah di waktu tak bisi-bisi sanginnya kena jalin-jalin sampai bila ke mata nalari majir neke ciri gantonga saudara coba tiai ko sahabat paling kungai Anda kupawi bingkalan dipangai ku kau sahabatku paling kungai kupawi sinampi lanan liya nyawana ikaw wansu tarupro wansu mitobe rumbay nena selalu dipijan anong pamole amole ako tinatosip pasagane ako nung kabuting beron Rasulullah sa 7 taon na singay na talumbang niya sila ito orang wala lagaran patse na talasaga ako tumala gaji apa ikan ni natai lari ka sagat 7 tahun masih ay natalumbagi jelas si kadinroan nala si salam mo Rasulullah kinyonyo kiko dong malah kalau mau bernasar jauh sumpah mana talun tahun ja dia kota talun tahun nakana kareng Allah Ta'ala kita sabur kita nangge ku Nabi Daud singkamma iri kurangan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun puna batu ya jalana sedre tau tena mona kula ni pamundur barang sedre menit tina tok nak kula ni pamaju barang sedre menit apa tak tulis di lauhul mahfuz apa lepas dapat tentu kareng Allah Ta'ala tete sikaman ne liwat sikaman ne mani liwat sikaman ne detik tira mana kulen itu tunda tete siapa sempelan alle nyawaku pas tete 92 tangan luluah hadirin Rasulullah Nabi Sulaiman loi di balak batuta banyak goduk saya kasak goduk tak
Joko mama ko doon. Bertanda dia na buntu luka. Pasi Joko to mabaneng ko doon. Ki Joko apa nagana Nabi Sulaiman. Niya kiri kita sabur singkam mari kurangan aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim muzayyada wana kere-kere ko mencokok nabuntul jago matea manalalong kuri bala batu kapal ka bala basi kapal ka mesti nabuntul ko matea langur aja balik kuno Rasulullah sereman patalakku karena kesahabat ta paling kinyai nakoyo amato tu ko hilangin na nadandrek ko Rasulullah kata perintah yang ina disuruh ribakan hari yang minta bela-bela bertanda jana buntul kamal kalmau pikir Nabi Sulaiman apa tuh mami hiburan ku sareng sahabatku sinen pepa tete 10 besere na ku suruh ribakan kuriangina tete 10 sere sirakat ni bainena andi alampan na bela-bela na surwakan ngiriangin na kalian itu Nabi Sulaiman punatan terjantung na buntul katayan japuna na kalubay itu kalau mau temin terjantung hari gaun di nakoyo deng katutu kalian tidur rumah iya di jamatan ni matuana tutuana tete 10 seremutu sukni anina niribakan min apa nako Nabi Sulaiman. Oh angin ribakan ini sahabatku kalau mangiri Asia Selatan ribut Cina ya ilmu malkal maut hirantungi gapa perintah Allah Ta'ala sahabatnya Nabi Sulaiman ribut Cina tayangnya dari malkal maut lagi heran tidak dari balana Nabi Sulaiman anggur sekarang Allah Ta'ala nalau nasurallah ya nabelana kita Cina betul Baitul Maqdis ya bakal pelari bapak teriju udah mangir Baitul Maqdis 4 jam juga mangir Baitul Maqdis ya si lerei Mangkasar mangir Bangkok ya Baitul Maqdis mangiri buta Cina bilang nggak boleh diperkirakan punah buta Cina di Baitul Maqdis penerbangan 8 jam sekitar 7 jam dipatok bilana ya 10 kilo mana malkal maut iranju diri makan miriangin berarti Allah kah yang ini tahu pertama rilino ribat yang laka riboko bipopo kaji popo ka ribat to ari wako ya sahabat Nabi Sulaiman bayrialo rate rial laka danduki amar-amar ring rate malah kalau mat boya mah tadu buntulah mah boya malah sedih ribat boya iya tadu buntul mah papasan Nabi Sulaiman erang kalau ribut Cina nia laut sedre binanga sungai balang arena sungai Huang Ho nia jori terowongan tama lantan sedre kilo erang sahabat kucok ko jori di terowongan rabi ki binanganya Huang Ho ni raminta mariangi lalan di tangan-tangan atau roh merempuran malah kalau mau minggu kalau dan buntu 5 mami mani nanarati tete 10 tak bangka sana betul alai malah kamu seluruh apa nih hoki selamat datang saudara makna aku nak pernah teko
anti kamu mi pakasi ka punna iya nililia na iya dibuntulan saudara nak kehiran todo karaya joko ribala na Nabi Sulaiman sumpah di cideng cino tanah kandri akal penelak akak dia orang berpakai pulang riba angura kari ngalat ala nasa nek enne kono soral le nyawano jadi lano le nyawaku nenne iya anda tu sintu beri kemanusiaan ni kau pun timbero oi talaman ya nekke parento betul tala karu-karu mereka talumani mani kama mempunyai ni lilia ni buntulang hadirin tu di bagalan berkungan sila hadir dekat tengah atas si buntulut tamal kalmau saya waktu salah mesti si buntut ki hadirin terima kasih aki kuliliang ni dia kutulan dekat ini aja mau ya pasal dia kimai waktu nekan rebalaku ya ni aki pencamat anjo camat anjo tu bupati nenek dengawi kalau konelo dari apa dia nanjo rumah mai tapi nak di rumah mangeri gedung BLK apa jur kering ni pertemuan rapat ya kebetulan yang tua nek ke ketua Golkar nek ke komisaris Golkar di Kelera Rumbia sekaligus inek ke ketua OKK di DPD 2 Golkar jene ponto kalau mamai ku andre motor ku karen laku pake ke kandre karen perombatu motor ku kandre nak nek ke pengindrangan ko kalian nak karen indra nang pengindrangan motor na lahansan den dewa ku pake kalau narapi ki pasar bonto sunggur ya Allah kejori jeri lapangan dari pastur pasara yang mau tubungun kanunan toko tulusi kalau dengar lengkap jako apa ya lengkap ni aja simno ni aja stengka ina sosim ku kandri stengka betul nasara apa tan motor nyesepin lukanga ginjo musalaya ya Allah rapi nang musalaya rampina juga pabelu bulai nga lo dudu kios na dari kisepi nga kula lang patimaya na kulang panikan ko wala na dengan jila lanjur pagano ngamay andar mo sipingnya mingkapon na tayo ni siping pakai pesigi bang motor no andar to ko pikir murah aku pakai pesi to jadi pembeli bagi narabi panying kulo andar to jadi siping penalungan kan na pak belu kala Polres ni ketika masih gunakan persimpangan yang aku cini pahar narasi murah motor nu dengai bukan persegi pak barunya kompat apa ini aku ni jalan di kantor kan kalian apa pahar narasi pangalian kompat ini ken kompat yang tak lagi nu emak kak bebas ini sepi diri kan belok kalau dia polisi berturun ke dekat polisi lalu lintas ya lepas polisi sakang dari gantingan Pak Mada Ali ya kulit dia sampai buntu lah begitu berpapasan orang makin mereneke nak kena temai itu wakaring anggur lari ya aku natukan apa jiwaji ya sebab iya kulit dia na aku betulan lari me aku tahu pergantor sosial ya sehingga bisa na kode siki pagawai na sosial pun na bahasa salrata dengan telalan na palari malam-malam sebab iya kulit dia na aku angura ni pun na malkalma menurut si betul hadirin yang ini contoh pore balakna turi balakna mantan Nabi Sulaiman pore mamo balakna
angapa ilalan rilia mate aso kami mantoni wa ma tadri bi ayyi ardin tamut nakol la talatina ada ko se tahu lagi stik temai ko la nyelle nyamano hadirin tu ni bagala berkungaseng naka hadir niya papasan na Pangulong Ali bin Abi Thalib ya inna parallu ni jima parallu ni boya-boya apa nakana Pangulong Ali waktu kau dilahirkan dari perut ibumu kau menangis menjerit-jerit sementara keluargamu senyum-senyum menerima kehadiranmu. Akan tetapi waktu kau meninggal dunia, hendaklah kau sekalipun keluargamu menangis meraung-raung, tapi kau harus senyum menghadap Tuhanmu. Tidak perlu tak ajar. Nako Pangulong Ali ruwatun nilasukan ribat tanaman rono. Amar-amarang kok ngiak-ngiak bingka keluargano tak muri-muri ngasing tarima kabatuan no bingka puna niya ko salah mate mana niya kebija pamanakano ngaru-aru apiraw bingka kau paralu ko tak muri-muri nalekan di kareno yamin na caray at ikaw manakikula tak muri-muri andalekan di kareng Allah Ta'ala almarhumah ada Saliori menurut informasi Rutunna lalapas nyawa niaki mencena senantiasa bersikir menurut informasi penjajah kita jadi dia namaran kanan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pemati di mana sana ada Salulori anu lahir na pagpajinikan kering Allah Ta'ala nago nabi tamangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah ya inay na itaw kalabusan kanana na mate apa kalabusan kanana la ilaha illallah maka na nabita antamaki dari surga. Yang kedua, kena naku batulalan riatinna adirahim bingka kuseng kapak bersama nama tibainna bingka adirahim kucini niati sapara dia tabah bahkan berjama kilokan dia juga sempat ikut dia tabah sapara mana kumit karena Allah Ta'ala ayyum ra'atin tamutu wa kana zawjuhu ridha dakhalal jannah inai sedre istri nai sedre baine mate nani yang kiburuk nenan sapara ridha pasirang bagu-bagu kibainin na mangiri ka rin Allah Ta'ala anjo bainin ng tama kini suruga di kananya reda ruang rupain reda pengertiannya gembira mingkaredan rin ni punamati bainin tati ay gembira asapan ito turela mati bainin na niya ruang sahabatku si tao mati bainin na iti na marang-marang Naku mo juga si tawa, mura nung arorto niya mati banin. Naku biti salo niya say banin kumati nang rin manawate. Ikaw to kayo upak ko to ka. Mati banin, nukula ko sa kapabirwa. Tiniya ireda kanda ni maksud. Reda pasra. Pak si ginawanya. Napilari to matenta. Ningkatina nagtitoto. Ang ngaru katena na nilarang kingaru na ito mo talang ngaru kung namate ba inenta na ito mo talang ngaru kung namata mante yan nila yan yung puti-puti yan dilarang at pitutuha
di pagkaramlanan ni tanggal 1 Oktober at pada ili apa rin na di stadion apa rin na dyan iya di Malang pada di bagi itu mati raya nagiyok sa bayi kau dengan dikilay kau dengan ngawin dikilay ngimang ni Betumanges situasi na Masya Allah pirawah pote-pote anda dan nilarang kay ngarap ni kapitin ng pote-pote tak liwat-liwat kay buruk ni mate si lolo na batuk parit inang anak parit pagbibigal lada menghadapi musim hujan motor balak na sandalo koro nakubanin na ngandri magiro day nakusambay nga rolo pagpaluwa mama kopi paluwa mi kopi nakinig burnen na nampanan na burnen ko sa luludo sa bayan nakiyo mina na chache pawa mi tiktano na oy dingin kopita nampanan na dyan ka burnen ko sa bayan na lingkong mo biasanya pun sampai 90 km per detik. Selalu sujud nauding apa pinjau napala negara-negara dalam. Bawa kita tanya cek karena dingin kopita, maka dicek Pak dingin kopita tentang. Kalau tidak bila-bila kita mama banyak sekarang ada jahat semakin nekeba. Magina kobing, o day, dingin kopita, tasari tulgandria, sigalindan dulu gini taba, tahu mati lalang samayang. Ya bikin ng marah-marah. Kukor dengimang, o wangin di banena. Tena dia nilarang ngarun ito opot itu, apa rin itu haram. Nampaknya na cerita ya antak kuda nalang diputak pala. Orang ada tak kino kami pak kopi beruang ke. Kalau aku sampai ke paparekan ke kopi, ada tak lagi nungi. Makanya napau. Kau dengan main dek buat. Antak kuda nalang diputak pala. Oh dah aku rangin jari bangi. Seluruh aku dengan bawa masa yang ngasih boleh rapi-rapi dipasuruh masa orang apa tak boleh nelayan itu tak apa mangi tinggi mangi oi pasti dapat apa betul malu nako oleh lendengi mang tamu kasiak nama te buruk ni ada nako dengi mang andre mantuk nak nama te buruk nengku namai ko pagpasan na Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan punalangir ko tupitoto nanu pisangkai sa ginamari punanu pisangkai natina nama buku nyo tapakat nasa ikaw lagi rekino mantan nao mutena no pisangkai sa ginamari di akhirat salat di kuburu no kakang majini tikul tumira drere tulinno bajikang jika siakna daripada langir itu pitoto nanti nakipisang ka sa ginamari alhamdulillah ruto namate aja sa diori nagkaburnin na di ko perhatikan dia anda kebetulan lihatin na irahim ni kapusing kapaciana kusing kapatisana ya, sebab kulay baraging geku, roto na mater makku, sibulang inggeku nagkandali kang nginong kopi bunali basambayan subu, adanya baranya anak. Selama sibulan talalay bakit kanak-anak, bandang turun ninyo na asaga mancinig inggeku ko doon, kukungi mo rin geku, kareng, tiyari pa residudo kareng mater makku, nagkero inja niya makku. Apa nak kungi? Jawaban nak
Coba kau ngasih anakku mate, anda nak kami duduk pada siku. Amun sama duduk balik pada sini duduk mati. Penenda aku ninjau orang. Apalagi seorang ibu. Tapi lari masya Allah. Sama nak kelibatun kasih yakin. Tapi lari bayi ini masya Allah. Tutup lagi karena buktinya. Ini kata anda jangan mati ya. Waktu lagi lapar mak kebenengku. Lapi di patang puluh bangi lempana. Nau ditimbang pula dia per kilo. Lo kasagora tanggal timro lo tersela, tanggal ngada lo siba. Nata ada bapak dari balik, masya Allah. Lapar mak kebeneng punya purinang kuatur. Lapar beneng nuri makan aku. Nak manasi jago ko manasi to mulo jalan. Nak mulo tanu undang ko guru pagi. Sigurang bangi milampana danay muna. Kuala minjo almanaka. Coba punang bago sampai subuh lalu subuh dong minjo tanggal ka. Mereka di 1, 2, 3. Ko sampuro dengan nambangin alampana mintun tagare. Ino ko salo namo di natani kasiya. O kau tak kasiya ki. Orang mau tahu sekali na ruang bangi-bangi lang batu na jumah haji ya ni sehat di sahabat na gurun ta beturai di malakaji kalau umay dengan wiku pasa kaliku kalau umay na kakusing labat tu ni bainin lumay bala muraji nakunya papasan na turiuluan na ulanggar kisala apa papasan na turiuluan ji. Ako pun dapat tu banen dari Makkadeng, patang peluang kita kulit mirip bese. Tulung garing-garing saya. Kau tahu ilang pari Makkaji. Nakonek ke kalak musa kepala jet nih. Oh, kepala jet nih. Memang peraturan dari waktu untuk kepala jet nih. Pun dapat tu banen dari Makkah patang peluang kita kulit mirip bese. Mingkan nenek kepala riba maki ni bintang ni peraturan. Nakau ni bintang ni kau selalu mau. Nah ketika masih ada peraturan anak, oh bunda batu tu bagian dari Makkah, patang puluh bang kita kulit nasalai, aku cecek, itu kuliah menyawa atau kan, nanti kamu ambil dengan tirani, ya, sisalah, di buku ribanen nak buat selama lamanya, daripada masa kita siji, bayi ni ya. Mamapura mama parang keburu-buru nih lebih ni pala juga bayi ni Allah Ta'ala na pura-pura niya ya lebih ni pala juga ngapain kurangan si bilang sampulong atas surah sarase dari surah di kurangan arena suratul nisa surah na bayi niya harus tas lagu utanan ini suratul rijal